Ini sung sini je DRMC JSC duita komiti ni milu sung je press kaimani obong kha ang jotono sini kau borok ni media rona hambai engka obo sini press tinio je sung kaimani ongkha sung tinio no 19 tarik August 2022 tinio sung Assam Agartala lahar kasonani bagai government ni against sung chithi rijak chithi rimani poriwo miawo hangkai sini tribal welfare ni minister ni director ni chamberwo sungna meeting ringkha ekha chini to noido phadabi o noido phadabi no agibu minister bai sohono sung chini tribal welfare ni montri soho sung meeting onlaijak wainoi eke meeting o minus bu khaikha eke rinani bu gosikha motamoti no minister ko soi rijak engke miawo hangkai sung taratari bukrum mana hinai no sung kaisa dodoi chungno ridi hinai lama kasona ni hinai mia lahar Assam Agartala lahar no kasona hinai sung kabok laimani aboni loge loge chungno director ni chamber wo tribal welfare director ni chamber wo meeting nahakha chungno rengkha rengmani porwo mia chini dabi tongmani obo dabi no gosi nakha ba gosemani bisingo sungno rinani bagoi tabuk motamoti sanction copy bu rijak aipono chini joto sukungui riyako je chini sanmani chini borok ba 100 joni bisingo sung mangkha 40 jon 200 joni bisingo mangkha sung 50-60 jon mohai ongtongo aboni bagoi tini sung chini lahar kasonani chin oidrok khaya chung abono ro sainaya naya kono 20 koni tai kisa chung din sal kolok ye abono mane 20 kango pisaye chung madinam sinai date chimi change khaisnai ta ngai date change khaye 20 kang mas ni 19 tarik hangkai chung teisa chini ol lahar kasomuno 20 kang mas ni 19 tarik ni jorao chung tolong thang sinai obo kesarwo sini tribal welfare ni minister bo chungno teisa ringo narabai meeting teisa kaham khai achuk lainani tam problem tungkho engke miawo to duita jaga to meeting ongmaya somoi kayani bage mia director chambero ringkha mane minister bai chung malai maya montri bai malai maya ni bage montri kisa chungno mia naisingkha 2 ghonta moto bo opekha khainai simani boni oroke thangmaya angkha chung jong director ni chambero achugui tongman bage engke tabu miawo no hai bo saka engke no ni tini somoi kayaba khona soni ni bisingo ang bai teisa meeting ma ongnai engkai ang no ni je busuk jora tei tongkho abono joto no no sukungoi rinani bagui de ba tam bo sanai abo to chung saimaya ko aipono bo chumai teisa alochona khainani bagui salainani program salainani bagui bo kabongjak engke miao khai sini minister tribal welfare ni minister bo jompui jolago bo kaisa program ne thangoi ma tongmani bagui sariyo bo tinta somoy mathangka abon bagui sariyo bo chung malai maya thangmaya phono bo kau chungno redi kha 2 din ni bisingo no ang no bai kok salainai nei engke o kok salai pai asa chung kono kichu khainani tabu samay ko abon bagui chung teisa chini bo ba communication khaina bo nangkho abon bagui no chung 20 kang mas ni 19 tarik joro chung date pisai disinai tobono chini andolon no chung oidrok phaya mane ro sainai ata tabu andolon je chithi rikha andolon khainan bagui khainai no chung khaye teisa chini communication no khaye no chung andolon khlainai tobo 20 kang mas ni 19 tarik porjonto chung opekha khlaigra sinai now ni je 50% dabi man hole tam mangkha chung dabi mangkha PMAY nok ni je 147 jona mangkha tabuk jora apatot engkai power tila 33 ta sanmani bisingo 25 tarikha engkai ARDDO 131 jona ni bisingo 39 jona ri tongkho engkai abon bagui chung mia bu salaikha chung mo asuk bai ongyakho engkai chini te tabuk jemo mamani to asuk bai tongyakho ba te bad bakino no tam khainai samane abono
hole khlainai khlaifano mane chini oro borang phan rokom soba engke tai kicha chung phan rokom manai granai engke abono teisa uloma khaisine sau engke jengke bus kang ulo engke to chung chajaya rina engke ekloge ridi mokisa ni bagai engke abono se waisa waini wai tham khangkai tabuk election to bus kang jodi election phaikangke dismiss ong thangnai sini abo mani apun ong thangmano abun bagai chung taratari election is kangno tei busuk baki tongkho chini je busuk pending tongkho abono joto ripainani ongthu jodi se minister saheb bo asas ria chungno rinan bagai bokoya hangkai chung hai no chini andolon khainai chung andolon kintu rosainaya tabu suluk date no simiki cha pisai dikha tam hangkai minister bai bokau rimani chung salena nangman bagai aja no to wai tham no lama kasna nai saka lama kasutoi frebrok ko seri nai hin ko sio taw bodom hai khaijang no to jo o hai khaija khang no tam khanye abo to miao to chung to kisa mankha maman hiside tabu apa to sensul kopi se mankha ke mankha ta abon bagai chung hai jodi mo hai khaikang kai ba chung ba ka sonai ta tabu to chung kiri abla eke oro miya kitero tari ogaso ka sonan bagai abo puchung u mane chini kaisa abo kono chung mani uta abon bagai kasoya u 15 August ni kaisa festival tumo ba eke kono puchung republic day no chung mani tung hungkai tabu hungkai to 15 August bulai ka chung je kono somoyo bo ba 19 tarik ni sekang kono chung kasoi mano tabu chung rehai khaya kono dino hungkai miya bo mote hai tini ka sonan bagai phaileka Hailmani bisingo tabuk je samani power tilabo 33 ta age je onko putap haimani bisingo 25 ta mangkha engkai er didi to tongkho motamuti 131 ni bisingo se 39 ta seri to engkai babo to motamuti no tongkho bai kono asuk 39 ta jorale mangkhata engkai PMAY no ni 438 rimani tabuk jora apaতত 141 jona 147 jona ta dirikha engke tei bad baki no chung rinai engke aboni bisingo kisa masa man paijak phono tole tongna hai phono total busuk tongna ne total sini astose 69 tongmani tabo thik nu tongkha no side kono lore ya phona 59 thik tongya joto thik tongya komi thangkata acha engke total lo tabu chini ungnai 438 jora ungnai mane maximum apatot ঠিক তোমার তা engke oboni bisingo 438 mang khangkai chung jotono puron ong thangno engke abono no puron khaya koble tabu 147 ta seri tong khangkai 147 seri tong khangkai abon bagai chung motamuti chini taisa biskango agonani andolon khaina no chung tongo andolon tongnai kintu chung andolon no rosainaya hitcha date pisai mas